Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina tama-tama labikum kay hadire, rengai sila labikum kay hadire. Pada lalimai daripada syukuruki pamasinu pang Allah Ta'ala. Nasabah padang kana nawirengi apatirong, nawirengi adi singang, bangkana yana romanca jisaba, tosita rupa dilanon roma barakat. Ia tonaro adi singang iru si bawa apatirongi, marupakangi pamase namuruk sidin si bawa namuruk dua napuang Allah Ta'ala. Apa itu pamase napuang Allah Ta'ala wa direngki yang kering kisi angka pamase napuang Allah Ta'ala rengki dua ya rengki sidi pamase napuang Allah Ta'ala apatirong namuruk dua adi singengi. Tapi biasa itu engkau tahu salah paham. Tapi malah bimi salah pahangi daripada mapahas salah. Ya koto salah paham wali mau pai patuju. Ia miku mapahas salah ni tahu salah ni tena semua piali na tu pahasal. Jadi makanjak-kanjak mu tu salah pahangi daripada mapahas salah. Pada itu maka sikasimu cedek salah kedue daripada kedo salah. Biasa kata salah paham semana irita napa nomor si dia orang perang. Padahal ia kumai pasiang ke apatirong si bawa ada singi si bawa orang perang dia gagal angkat na orang perang bapak-bapak dia gagal. Itu naro adi singi si ba apatirongi nan caji saba atau si terupa dalam roma barakat. Teta negara. Biasa kata maka dising latu kega jokka lawani galunna lawani tokona lawani luar negeri macam-macam jokka tapi bangit tahu aku masigi deman haga iri tepat tujuan saldo aku baban masigi si ditandra angka tahu iwereng adi singa tapi dia ne wereng apatirong si balikanna angka tahu iwereng apatirong ia korang malangi pada ia lari si ratu Cina lalu mak berjam lalu mak terang melolak ada mak puasa tetapi lain elon aku Allah Ta'ala angkai rumah sakit layok nama digagai angkai apatirongnya digagai di sini tetapi di angka mana kita boleh nawirengi ku Allah Ta'ala apatirong lauki materawi nawirengi ku Allah Ta'ala apatirong mingkalinga ki ceramah tapi maka tu ya tahu sapa masih digagai pacerman istilahna anak muda ya aku kampungku. Nah kera masih gilam paku semiji disapa ustaz. Dah aku agak asa masih gilam paku so. Nah kera jadi gak pacar mana? Nauzubillah iminta. Maka naka dendre ikoi pasi banding ya patirong ya disingi siya orang perang dia gagangkan orang perang itu. Dia angkat. Ikong kataruntu tau maki kegagana. Ia nangkat BTE tak buka malisi bola. Ia nangkot to kalua baru nalisi na degaga apatirong aja tak kada menyamang iru tawi pak kita mimitai menyamang degaga nyamang ukut pada mati kong katau mi gagana sugi nakan nalasa ibaratna stroke latu kegar mak burlada
na capuri lada duina biasa peni malada mila sana. Coba nawat dingin nak beri mana ngelo gagan na paja stroke nak beri mana. Begitu tidak ada nilainya harta dibanding kesehatan, tidak ada nilainya harta dibanding betul. Syukurlah dah na beri Allah Taala patiro si bawa. Ya to nasi na tahu salah kong kay hadir narampi pung Allah Taala dalam kurangi makadai la in syakartu la azidannakum. Nigi syukuru ki pamasiku utambaya. Kandai guru tetap pandai tetap siri yoraya makada. Ia melo ki meningkat kehidupan ta, melo ki meningkat kesejahteraan ta, macaki syukuru ki pamasin pengalatan. Yang kasih di riwayat rampai, maka dari pengulut Nabi Musa, ia matur nampak guru yang mana? Ia kanan kasih di waktu. Dalam nasi dia riwayat, ya Nabi Musa tudang kita kajian nak pikiri ke mana? Apa itu makna Nabi Musa maka kaleleng? Pondok kaleleng na umat Nabi Musa biasa kena rapi Nabi terana hadisan maka Nabi tak. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasrat masailihi. Pas sabarana nama cilaka umat-umat mak dia oleh nasabah megala dai ceritana termasuk salah sidina umat Nabi Musa. Ina ruwat tuna tudatu dan Nabi Musa pikir ki umat nakalelena magi takon katau kasiasi mak depe. Mak depe atau kasiasi napongi Nabi Musa kada Nabi Musa. Nabi ko je gare. Nak kada Nabi Musa menang kepati tamakor mak bicar nak kada nasebab Nabi ko itu Nabi iterima padongan ku pengala Taala. Iko manasa ko Nabi tulung aceh de podangi pun Allah Taala napa sogi ka. Nakada Nabi Musa na ujiwir na to kasiasi nakada magir tamelo sogi nakada de na to misali ko to kasiasi terbatas kemampuan. Can maksud itu. Na jalo je nakada Nabi Musa magingi ka na pandangin te tau sugi jadi tulu saka cek de udangi pung Allah Taala na pasugi ka aja na pandangin te atau sugi maka dari Nabi Musa ye koi tumelo malak data cinai sugi na mode we lodong ki jadi tu ye ko tuleme pigo isyarat na maka dari roto kesia-sia ke syarat na kada Nabi Musa agur ki jolo syukuru ki pamasin pung Allah Taala. Mati roto kasiasi makada Nabi Musa salai kapa? Nakada Nabi Musa mana pasal? Nakada tanya aja bangsa ko disyukuru ki pamasin pengalatan. Nakada tau sugi. Nah jalon dia nakada Nabi Musa pek ko cara ko misyukuru ki pamasin pengalatan. Nai dia bawa waje jue silampai wapuna ye tau ye nampak ke sesu. Tanya aja bangsa ko disyukuru ki pamasin pengalatan. Nakada Nabi Musa ye miro bawa ngupasanga ki ye ko melo ki meningkat kehidupan ta melo ki meningkat kesejahteraan ta guru ki syukuru ki pamasin pengalataan mate ye roto kasese anak dai desa dinala kalak mak de na salai Nabi Musa patuna nari mak de roto kasese mana menawa Nabi Musa kada be kasih umat sogi tahu macigau na caca pung Allah Taala la bila katau kasiasi macigau apa biasa tu orang katau kasiasi macigau ceritanya cede realita biasa ka apa kebetulan aku sidrap saya salah satu pimpinan Basnas Badan Amil Zakat Nasional engka bola usur pai aku sidie kecamatan bola tahu perri karena kami punya program pembangunan rumah tidak layak huni bagi orang yang kurang mampu lawan surveyor kutanai maka raka itu Pak Komiki bantu ke Basnas angka syarat nasibdi pada lu na boleh tawir di samping nangis syarat nak kedagar ustaz maka raka
perlu engkau swadaya masyarakat na bantu mana pi bali bulata aga na pun akrawe ustaz apa bali bula aku sula pak dia aga puji ka maka dah wasang dia nagaga umat na Nabi Musa tikui lalangan kau apa pelik ena nama ini Nabi Musa umat nak kasih ede nama itu matangangi nama Nabi Musa pikirir umat nak kasih sia makai kalele ditakon ke tausugi mak depi mak depi tausugi mak kada Nabi Musa nabi kitu idi na nabi purai ilanti aku pengalat taala idi to nabi iwerek kesempatan si pak bicara langsung pengalat taala tatulung aja deh nah kada Nabi Musa agau tulungan ina kara tatulung kasih tapodangi pengala taala nalaga asugiraku karena Nabi Musa tahu pagkakalalan lagi silalonan kau tahu kasiasi memilo asugiraku pengala taala pekko to si carana di sogi kita me kasiasi nah kada tahu sogi Nabi Musa iro ya syukur meraja kak nabi orang para pengala taala mahiga dena wandri mana orang perak pulau mati ya kepaha maka sawala nama nari bija-bija tapi yang kasih dipersoalak nak kada agar nak kada biasa gara-gara orang perak urusu walupai maka siwengi pungala taala jadi tatulung ngak cek de tapodangi pungala taala nalak ga asogiraku aja napi kalia dia maka siwen apa maka mimatoti ga tahu napi kalia dia orang pa biasa kaya engkau tahu mak garu pengeso kurang mak peringat alam mak garu pengeso aku sedapin masigi mak kunrai mali-pali pak mak daster bangi tahu aku masigi maka detik bila lawe kasih tahu na pihak kelia ligawa mak garu tanah tupur pemasampayan apa tu masuk mak garu pengeso nabi kaya biasa tu kan untuk tahu arwane masalah rakuru memang ngeribi nak bisau tu bani tahu aku masigi purai isah dia pernah selesai bisai itu weh kasih tahu nabi kalian di orang pana ya naruna anak ya Nabi Musa tatulung aja dia kasih tahu pedangi pungala tanah laga asugiraku maka dia Nabi Musa ya koi itu tak cinai kasih asyik namode upangi pungala tala jadi tu ya ko melomoki piko isyaratna nah kada aga sarakna kada Nabi Musa tak coba-coba ijolok ta coba-coba ijolok papisa wisukuru ki pamasin pungalata mate iro tau sogi maka Nabi Musa dena coco dene sukuru ki pamasin pungalata nak kada Nabi Musa maka to ngapot tapi agala sata ini nak kada Musa tita ya dua lica mata na werenga pungalata lo paki makita ganna na pakinyaman pungalata lo rasaka gara-gara pakitaku magaro kasih tahu bilo imu pamakita ila gani pakitana ku pungalata la syukuru ka iya makitamu Nabi Musa dua lica aja na werenga pungalata la tuke ga jokka belagu kuna jokka ganna kampung jokka ganna pakinyaman pungalata lo rasaka gara-gara jokkaku magaro kasih tahu bilo imu pa jokka laike pun ku pungalata Nabi Musa dua lica lima na werenga pungalatala keresama lima kumataku si bawa sini na panca indrangkan werenga pungalatala iye na upake na sabari na mega warang perake Nabi Musa de sisa na cocok dene syukur ki pamasin pungalatala maka de Nabi Musa iye ko maku itu pahatta ye sisa na make itu na puji pungalatala tepat teruni singkat cerita dia namita Purana terjadi peristiwa si runtu ipe Nabi Musa atau kasiasi si batau sogi dalam satu tempat bersamaan. Maka keadaan atau kasiasi dia nami syukuru sope wajah junna na tepat na perkimopi pene kasiasi tapi tau sogi na sebab mace syukuru ki pamasina ku Allah taala pene tatamba mi sogi. Jadi ku Allah taala ma janji pak kalau insyakatu nigi syukurku tambah yangi dena kena janji salah puang Allah taala dena pada tahu isi sama janji istilah nak janji mutala jadi kumelu ki meningkat kesejahteraan ta meki meningkat kehidupan ta maca ki syukur di pamasin puang Allah taala pertanyaannya sekarang beko cara syukur di pamasin puang Allah taala maka dia yang regur itu tahu pandrita
carane syukur ki pamasin puang Allah taala angka telu namoro siddi tapa megewi baca alhamdulillah ye kai baca ni ro alhamdulillah aja ni baca bawang tapi tapasi tembus ilal natita maka daya atto natita sininna upoje apunna namana pung Allah taala tapoji madisingi adisingangi pung Allah taala punna tapoji anakta pung Allah taala punna tapoji lakaita pung Allah taala punna tapoji baineta apunna na tupung sininna yerong ka tanya manyamangi dega ka cede tapune apunna namana pung Allah taala iya naro iba alhamdulillah syukur ka ku tawering adising alhamdulillah syukur ka ku tawering apatira melomo ka Allah suju mapakaraja ko di ku masigi magar kasih tau wewe orang parah si kokong namo melo na suju de tuh naudzubillah min ta maka daka iya standar ketumi iya kong katau dia naganna aka 10 pitu na baca alhamdulillah na sesusiwane aja na takada atau syukur tau dia na syukur magi na 10 pitu to malah dasar ko hadisan nabi tamakane la salata lima la yakra bi fatihatil kitab dega ka sampaja na pun etawi iku dia nak baca Fatihah na yero sampajangi 10 pitu rakana wajib tungka si direka angka Fatihana ni bidana ko alhamdulillahi rabbil alamin jadi kong kata dia nak 10 pitu na baca alhamdulillah alamin lalan sesusiwane tau dia na maca syukur mara tingkah kesyukuran yang paling tinggi nasa ante guru atau pandrite ia konakan naki musibah na irulemu pa baca alhamdulillah ia tona tu terita baca ko nuki maka dah paina kabila innahu falakal hamdu ala ma qadaita sinna pura tepatan tipuang alhamdulillah mana termasuk nakan naki musibah na baca alhamdulillah tetapi ia konakan itu teh biasa musibah dia nak baca alhamdulillah magai nasabak terier miro cede ini ngarang dia nang kan ngarang ini ke contohna ia kong katau tatumpu ajena angka katau tak baca alhamdulillah tatumpu ajena dia penang kayak uruntu magai nasabai miro tatumpu ini ngarang coba negeri ini ngarang mana ngiro dia na tatumpu pasti na baca alhamdulillah na ala decing aja kumu tatumpu magap coba na takut misalnya. Ini jadi yang pertama caranya kita masuk lima itu IPG baca alhamdulillah. Yang kedua nasa ande guru tahu pandrite carane syukur ki pamasin puang Allah taala ya ko pamasi cukup ki ya ko pasti kasih cengaki. Contoh iya kong kana tota ta cukup kita mau turoi syukur na iya angkana mau turok maga pa kasih tahu mau turok angkana utuku maga patoi ma motor ya kong kana motor tata cukup kita mas sepeda syukuru kaya angkana motorku maga patoi mas sepeda ya kong kana sepeda ta syukuru kaya angkana sepeda aku roda-roda maga patoi nagasa aja ya kumala laki syukuru kaya magalamu pajok angka tau sogi mak barisi motor na mak barisi oto na mak kursi roda mani ya kumala sakit syukuru kaya nala saya ngopak pungallah taala maka dina bitta iku malasaki ibisay dose ang kamu po kesempatan na beringa pungalata mata lele mata sepi nawa ditatambah pelaku maka pabali boleh mati nih tetapi upan nang katau kacenga-cenga mamotori na cengari pamali oto mangol malini oto na cengari to mali pesawat gangkan na turi cenga bawang ya koyoli lau pengajian aga na pau na kada tomare paje sapo aga mo naje repaiki na kada dia naje musale tumiloto pada tau desani ka tau mina padai jadi ko pamase cukup ki tapi ko pakasian to cenga contoh runtu ki tau mata nala ditakkan nala ni kecamatan kasinala birjam ko masigi cengari maka masa tau mata magala law masigi menang kaya malului umur ko de umelo ma birjam makor contoh tau syukur kipa masin po Allah taala syukur ko pamasi cenga ko pakasian terakhir carane syukur kipa masin po Allah taala yekong kagagatta angka jabatatta angka to ta aja tangga iya jabatan idi punna aja tangga yo to idi punna ni kapali punna po Allah taala
Maka dia nabi ta ir waram parang ibolaye tallu miyapun nai. Maka nabi ta ma akal tepaf naita ye pura ya na chapu imir yapun nai. Maka laisa la kami mali katane kumapune waram parang illa ma akal tepaf naita sangadina ye pura mu andina chapu aw labis tapa balaita ye pura mu pake na buru aw tasadaqta fa amdaita ye pura mu sidakana laba. Wa ma siwa dzalika badai wa taruk linas nakana bita ikut ye saliwan na itu talwi ikutanya ikut salayubi ikut nasalay. Maki gatau sogi pak kayak aku kampukku dia metapuang yasana tau sogi mati si dikopor sertifikat tanana si dikopor natar kanali ro tawe taliwa sekena tala bika dina sertifikat tanana bawa si dikopor di suri pamasin pengalatan nalan salai mana ero sertifikat tanah. Maka ada kawe cobaan nama anak bereng isi di sertifikat anak alai teh pesantren di sana nyama papapinya mana isi ada mana menurut pertanggung jawab kan. Tapi dia tahu nak dia tahu nak salai orang parang dia nak tahu pak maka kanjak bola na kosle bawa listrik cinampa 10 menit capu bola nak salai orang parang aku kampung kau kata mamanu masak bu manuna nambah 10 burung capu tuh nasalai orang pan. Jadi ini semua pembelajaran yang Allah berikan kepada kita maka iya itu orang perangnya dia gak tapunai. Ya namanya malai pengalatan dia gak ini lagi nala perai orang peratam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar mensyukuri nikmat Allah. Ya kumaca ki syukuru ki pamasin pengalatan insyaallah aja tabata-bata selama ki lino selama akhirat. Saya kira inilah yang saya sampaikan insyaallah saya masih tinggal dan dilanjutkan cara masuk. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.